Sekudibana njalo hlobo zami ezithandekayo. Uhlelo lwethu buza iBhayibhili likuphendule okhulumayo ngumfundisi uEsindlovu. Ngikhamba labafundisi ababili, umfundisi OB Mpofu lo mfundisi CK Mpofu. Silokho sixoxa kakhulu ngendaba yezimuli esibambe okwamaviki ambalwa asedlule. Silokho siphezukwayo. Namhlanje ke siza kuxoxa njalo sikhangele indaba yokubambana emulini. Bana njengemuli singabambana kanjani? Silogwalo ke esilupha mahala ungela mbadalo, ugwalo lutona steps to Christ, izinyathelo eziya kuKristu. Lolu gwalo nxa uludinga nobulufuna bani uluthole, thumela umbiko wakho kunombolo zocingo 0718 44196 0718 44196. Siyalamukela bafundisi. Siyabonga mfundisi. Siyalamukela balaleli uhlelo lwethu buza iBhayibhili likuphendule okhuluma ngumfundisi Mpofu CK. Salibonani balaleli, siyabonga njalo ukuhlangana ehlelweni lwethu lamaviki wonke lapho esifunda khona ilizwi likaNkulunkulu. Sengathi uThixo angaba lathi nxa sifunda ndawonye umfundisi OB Mpofu. Siyabonga. Siyabonga bafundisi, siyalamukela njalo. Sikhangela indaba yokubambana ezimulini. Kuba khona ukungazwanani phakathi kwezimuli. Kwesinsikhathi abantu bezalwa abantu banye, balala sisu sinye, kodwa uthola ukuthi kukhona ukuxabana, kukhona ukungakhulumisani, khona ukungahambelani. iBhayibhili lisikhuthaza kanjani ngendaba yokubambana kwemuli? Mfundisi CK, akusivulela indlela. Ngiyabonga mfundisi. Sizavula indlela ngokufunda uMahubo 133 amavesi amathathu akuleso sahluko, bese sikhangela lo Genesis 11 ivesi ngelika 6. uMahubo 133 ithona ke, bheka kuhle kangaka kumnandi ukuba abazalwane bahlale ndawonye babe munye. Kufana lamafutha amahle athelwe ekhanda elehlele endevini indevu zika Aaron, ehlele lasemphethelweni wengubo zakhe. Kufana lamazolo aseHemoni awela entabeni zaseZiyoni, ngoba inkosi yalaya khona isibusiso esiyikuphila okungapheliyo. Ngamanye amazwi lapha sikhuthazwa ukubambana lokuhlala ndawonye ezimulini. Njengoba ke sikhuluma ngezimuli, size siphiwe umzekeliso omuhle ngendlela umpriester ayegcotshwa ngaye. Alright. Umpriester lo owakuqala vele simfunde eBhayibhelini nguAaron. Wayevele yena ndevu. Athi nxa egcotshwa athelwa amafutha ekhanda. Nxa amafutha esegcwele ekhanda laphana hayesehla kuhle, abuye alandele indevu ehle, alandele izembatho zakhe aze aye phansi. So ke kunjalo ke emulini nxa kulokuhlalisana kuhle, kulokubambana, kulokukhulumisana, kulokuzwelana, kulokubonisana, kuyakwenza ukuthi kube lokuthula okunjalo. Ngenye indlela mfundisi iBhayibhili libuka njengento ebukekayo kakhulu. Angazi ukuthi nxa kungekho khonokho ukuba njani, kodwa kuhle kube sobala. Nxa kungekho khonokho ukubambana kakulanto enhle. Kodwa iBhayibhili libuka ukuthi abantu kabahlale ngokuthula, bahlale ngoxolo. Ngokwezimuli kuhlatshwa kuxatshana, kuyaliwa, kuyahlamba, omunye ayijika ngala ikhihlize ngalo, omunye ayithini inhlamba, omunye athini. Kodwa ke iBhayibhili mbona lapha uthi yona likhuluma ngokuthula. Kunjalo. Ivesi yathi kulesibusiso nxa izinto zihamba kanjalo. Kodwa ke nxa zingasahambanga ngaleyo ndlela kuba lani lesiqalekiso. So ke asikhangeleni ke uGenesis 11. Lako kule ndaba emnandi. Angizi ukufunda amavesi amanengi, ngizafunda ivesi ngelika 6 kuGenesis 11. iBhayibhili lithi lona ke inkosi yasisithi, bheka bayisizwe sinye, balolimi lunye, yikho abaqala ngakho. Khathesi kabasayikwahlulwa lutho abafuna ukulwenza.
sihlangana lesizwe kusakhulunywa limi lunye kulesizwe esisodwa base bevumelana ukuthi asakheni umbhochongo oza kuyafinyelela ngapi ezulwini and baqalisa nxa sebeqalisile lolo hlelo bakha uNkulunkulu wasesithi asehle siyebona nxa efika uthola ukuthi kulesakhiwo esiqine okwesabekayo abe sebekhulumisana uNkulunkulu Baba loNkulunkulu Indodana loMoya weNgcwele ukuthi laba bantu singabayekela benje akula lutho luzakuyehlula kusitsho ukuthi emulini nxa kulokubambana kulokusebenzelana ndawonye kulokumanyana akula lutho lungehlula lonto yehlulayo enxa yemfundisi khonapho singakayi kuufundisi OB ukuthi bathi ngesindebele iminwe kayilingani kunjalo kungenzakala emulini omunye uyathola omunye uthola kulutshwana omunye uthola lokho kodwa singahlanganisa kuzaba into enkulu kunjalo mfundisi wami kulezinye izimulo othola ukuthi kulomuntu oyedwa ovele noma kulemfa kumelelwa yena noma esefika umbuphuzile ufika adilize kabuzo alawula izinto zonke nxa kwenza lento enzo uyafika adilize uthela mbeka lapha eBulawayo mina anti asembeka khona lekithi eChangani adilize yonke into ngobule mali mbona lapha kuyagcizelela ukuthi abantu laba kabahlanganise imizamo yabo lolwazi lwabo ndawonye iminwe kayilingani kodwa bahloniphane kunjalo manje yabona njengoba usitsho mfundisi isaga lesi sesintu iminwe kayilingani kodwa ungabamba ulutho ngeminwe yona leyo engalingani kuyezwakala ukuthi kubanjiwe so imuli ngabanjalo iyakuma kuthiwe imuli yakondlovu imuli yakompofu imile iyaphumelela ake sikhangeleni izinto ezidiliza khona ukubambana emulini izinto bani siyabonga mhlawumbe ngingakhuluma ngokunye lapha ngingakathinti emfisi nguthinti omunye wakwanika isibonelo wathatha isigodo esisodwa wasinika umuntu wathi akuqamule isigodo lesi walona waphonga uthatha awuqamule kwisigodo engazange vele kahluphekanga kodwa wasethatha isigodo eziningi wazihlanganisa wathi akuziqamule zamehlula oqamulayo ukuqamula so kutshengisa ukuthi imuli ingabambana ibenye ayiqamuleki kunjalo ayidilizeki so kubambana kuqhakathekile kakhulu ekunqobeni kwemuli ungakadluli kakhulu mfundisi ngifuna ukuthi ngihlanganise inkulumo zombili ukuthi khona abazali balomlando ukuncedisa abantwana ukuthi babambane kunjalo ngoba sisikhathi omunye umntwana ozuzayo uba nguye umuntu labana abangani bayaswela agcine bengasabalwa abasabalwa vele ukuthi ngabantu khona ukhana mbonana ukuqhakathekile ukuthi ikakhulu njengabazali kunjalo ukuncedisa abantwana ungabona abantwana bebambene la nxa abazali sebefika kuba into enhle kakhulu ngoba umunye wakhe ngakadubeke yena ekhona kunjalo ikakhulu ku society yakulezi insuku lapho ngathi akusanakwa kakhulu ezinye izihlobo ezikhatshana abazali kufanele ukuthi babe lomlando ukubambanisa imuli lokufundisa ukuthi abantwana bazi izihlobo zabo ukwenza ukuthi ubuhlobo bungabi khona kuphela abazali besesekhona ukuthi bavele bafe omunye sesiyala omunye sesiyala so kuqhakathekile khonokho ukuthi abazali bangabandlulula abantwana kuzabuya endabeni engifuna ukukhuluma ngayo la kulezinto ke ezibangela ukuthi kungabi lokubambana emulini owakuqala ngathi ngumhawu umhawu lokuncintisana ukuthi kwesinye isikhathi emulini kuba lokuncintisana ukuthi anti imuli zethu kakhulu ebantwini abansundu ziba lemuli engeyako baba omncane eyako baba omdala kumbe yako malume so kwesinye isikhathi kuyaba lokuncintisana ukuthi abanothe kakhulu yibaphi kumbe abafunde kakhulu yibaphi abalezinto yibaphi kube labanye ababa lomhawu befisa izinto zabanye so iBhayibheli lapha iyasitshela kuGenesis 37 iverse 11 ithi yona abafowabo baba lomhawu ngaye kepha uyise wawalonda lawa mazwi uJoseph waphupha amaphupho singafunda uGenesis 37 kodwa amaphupho la ayisithi ukuthi yena uzathungamela imuli yangakibo labana basebesiba lomhawu kodwa babezalwa laye lo muntu kodwa iBhayibheli ithi baba lomhawu umfundisi wami lapho uthi umhobholo baba lomhobholo so ezimulini umhawu ukhona abanye baze bafika esigabeni sibile sokudingelana imithi lokuloyana lokuyelana ezinyangeni langaphi ngenxa yomhawu babulalana abanye babulalana baze bafakelana ipoison lani so sinanzelela ukuthi umhawu ngomunye wemikhuhlane engabangela
ukuthi kube kungabi lokubambana emulini kukanti singabantu banye singabantu banye sigazi linye ikakhulu singabantu abadalwe ngumfanekiso kaNkulunkulu sonke ukuphumelela kwemuli kabamncane ikuphumelela kwemuli kabamdala ukuphumelela kwemuli kabamdala ikuphumelela kwemuli yakomalume singakuthatha ngaleyo ndlela siphakamisane sikhuthazane nxa komalume kulinywa angihambise lami ezami izipani ziyedla elinye ilanga nxa umntaka kamalume ephumelele esikolo lami ngiphumelele kangiyebuza abami ngabancediswe kube lokuncedisana kungabi lokunyathizelana phansi lomhawu lokuncintisana Siyabonga mfundisi khonapha nxa ukhuluma angazi indaba lelayibala abafundisi indaba yamajaha ahambe siyadinga ukufa indaba nje engumfanekiso mhlawumbe kayenzakalanga kodwa ayilesifundo amajaha labafica imali enengi kakhulu basebethumela omunye wabo emavinkilini ayethenga ukudla sebelambile bampa enlutshwana uthe sengale laye wa thengile sibili ukudla amanamnede lawa anathwayo lani uthe sebuya ngale wasecabanga la ukuthi imali la xa ingaba ngiyami yabiningi kanti labana labo bathe besala ngale bathi khona undoda lo nxa singambulala imali lezi abaningi esizayabelana sibabili lwana la ngale wacanta imali lana ngone bengeyakhe wadinga itshefu waphosela ekudleni kwalaba uthi khona bafe bathi uthe fika ngendaba leyo njalo bemdumela vele bembulala thatha nkinki imali yasali ngasela muntu sikhuluma ngomhawu ukuthi khona umhawu kawuzalwa koJesu uzalwa koSathane njalo abantu kumele bathandane bancedane uNkulunkulu uyabusisa imuli ezinjalo okunye kuyini esingakukhangela okudala inhlupho ubana kungabanjwana emulini okunye okuhambelana lomhawu mfundisi wami ikuzigqaja lokuziphakamisa sizafunda lapha encwadini kaIsaya 14 ivesi ngelika 12 usiya kwelika 14 ithona ke yeka ukuwa kwakho ezulwini wena nkanyezi ekhanyayo ndodana yokusa yeka ukudilizelwa kwakho phansi wena owathobisa izizwe wena wathi enhlizweni yakho ngizakwenyukela ezulwini ngaphezu kwezinkanyezi zikaNkulunkulu ngibeke khona isihlalo sami sobukhosi ngizahlala entabeni yomhlangano wabonkulunkulu ekucineni ngasenyakatho ngizakwenyukela ngaphezulu kwendawo eziphakemeyo emayezini ngizenze ngibe njengophezu konke so ke lapha sinanzelela into eyawisa ingilosi le yayithungamela izingilosi zasezulwini yayithiwa nguLucifer esiyibiza sithi nguSathane so sinanzelela ukuthi okwenza ukuthi ingilosi le iwe yikuzigqaja lokufuna ukuziphakamisa uvele kuyingozi mfundisi ungabona usithi mina ukhohle ukuthi bakhona abanye abangcono kulawe ngaleso sizathu kudala ukuziphakamisa amazwi ahlakaniphileyo ngale abesesithena ke ukuziqangisa kuhamba phambi kokuwa so ungabona vele usuziphakamisa usuziqangisa wena okulandelayo ukuwa njengaloko kwenzakala kuLucifer amen so akumelanga siziphakamise kunjalo mfundisi wami kumele sizehlise emulini kuyaba ungabala lapho bale khona mfundisi ungayibala ngesilungu I abona bafika abahlanu kunjalo sithi I mina yike sikhulume ngakho lokhana ukuthi umuntu emulini na uyabe enguye konke kuwe nguye engafuni ukuthi abanye bakhanye kumbe kufiwe kumbe kuyini ufuna ukuthi yena abe phambili kuyini okunye mfundisi OP esingakukhangela okungadala ukuxabana emulini siyabonga lapha sikhangela indaba yokungakhulumisani kuhle izinto eziningi emakhaya lapha zoniwa ngamazwi kwesinye isikhathi amazwi ayakhulunywa kube abanye kuba lokunyeya futhi phakathi lamazwi alimazayo abandlululayo amazwi ehlukanisayo so abantu bangayekela ukunakekela lokunanzelela amazwi abo uJakobe ngale uthi ulimi into encane kakhulu
isitho esincane somzimba kodwa siyachisa iganga kodwa siyachisa iganga lonke liphele so ekukhulumeni lapha ezimulini kumele sinanzelele ngikhumbula futhi uJesu sithi yenza kwabanye lokho ofisa kunjani kwenziwe so kumele ngikhuluma amazwi ngike ngithi ngingakakhulumi ngeke ngizifake ezicatshulweni zomuntu emfuna ukukhuluma kuye ukuthi amazwi lawa ngabe ebesiza kimi bengiyasizwa njani ngingakucabanga ngaleyo ndlela kuza ngincedisa kungikhuze ukuthi ngingakhuluma amazwi alimaza omunye ngibadiliza imuli uKolose 4 ivesi 6 ithi yona ukukhuluma kwenu makube lomusa njalo kuyoliswe ngosawuti ukuze lazi elifanele ukuphendula ngakho bonke abantu kuthiwa ukukhuluma kwethu akube yikukhuluma komusa kwenye isikhathi ezimulini lapha kuyaliwa abantu ikakhulu abantu bangazondisana bangacaphulana kuyatshelwana amanye amagama anzima kutshelwana kuqine sokufungelwana amajoyi kuqine kusiba lezi zinto eziningi kodwa iBhayibheli lithi asikhulumeni namazwi alomusa amazwi afaka isawudo amazwi la ukuthi afaka isawudo kutshengisa ukuthi ngamazwi ongamelanga phonge ukuphoselwa emuntwini ngamazwi amnandi okumele afike kuhle kwesinye isikhathi ivini umuntu ephambanisile kasimtsheleni amazwi akhuzwe kuhle sazi ukuthi sifuna ukuthi simlondoloze azuzakale emulini so ukungakhulumi kuhle kungabangela ukuthi imuli yehlukane kodwa singakhuza imilomo yethu sikhuza ulimi lwethu sikhulume kuhle kuyaba lokubambana emulini kule gama likhuluma usedlula mfundisi sibamba isikhathi elokuthi ukunyeya angithi nguMateyu 18 okhuluma ukuthi nxa umfowenu ephambanisile verse 15 to 17 hamba uyekhuluma laye kunjalo amelanga ngikhulume ngawe wena ngingakutshelanga kunjalo mfundisi isikhathi emulini abantu bayanyeyana bebazalini ahambe besingabantwana sonke senisiya kunyeya ukuthi ubani wenze lokho labazali kabasabuzi sebehle begamula ngehloko ukuthi vele lo mubi kodwa kuhle ukuthi omunye wathena enyeya omunye wathona hayi ngikuzwile ukukhulumayo ithi mbiza ubani la ukhulume yona into ekhulumayo la ela athi ungasambizi ungambizi ukuthi anzwanga kuhle so unyeya emulini akumelanga kuvunyelwe ukuthi abantu banyeyane emulini ngoba umunye akhuluma amanga ngomunye umuntu engasoqiniso uqine kudiliza imuli mfundisi CK ngiyabonga mfundisi okunye okwenza kungabi khona ukubambana emulini ikwehluleka ukuthethelelana uthi ngifunde ivesi kwabase Efeso 4 ivesi ngelika 32 iBhayibheli lithi lona libe mnene omunye komunye lihawukelane lithethelelane njengalokho uNkulunkulu wasithethelela ngoKristu kubaliswa izinto ezintathu lapha ukuba mnene omunye komunye lihawukelane lokuthethelelana so nezo izinto zingaba khona kuba khona ukubambana njengalokho thina uNkulunkulu wasithethelela ngobani ngoKristu Jesu emthandazweni wenkosi futhi ithona ke usithethelele amacala ethu njengoba ke senza njani sibathethelela abasonayo so ukuthethelelana kuqhakathekile kakhulu emulini siyaphambanisana kodwa ke sibe sibuyisane futhi ngenye indlela mfundisi ukuvela ukuphambanisana akusoze kuswelakala nxa sisaphila emhlabeni ukwakhuluma wabona ngikwazi uOBS ithi asongilosi singabantu siza kwenza amaphutha kodwa ke kuhle ukuthi siqolelane singabambelani izikhwili singathukuzelani imkhonto emqubeni kunjalo futhi khona hayi uzambona sizahlangana ekhaleni lempisi hayi amajoyi siqolelane kuyini esingakwenza ke ukukhuthaza lowo moya esikhuluma ngawo sesikubonile ukubangela lokho kodwa kuyini esingakhuthaza izimuli ukuthi lokho bangakwenza kuzancedisa ukunciphisa izikhathi ezinjengazo nezo zokuthi abantu bazondane emulini siyabonga okwakuqala ngizaqala ngube ngesikhiwo ukuthi appreciate each other despite of our differences ukufunda ukwamukelana loba imibono yethu ichiyene into yona le ngathi iyasehlula ekakhulu thina abantu abansundu ukuthi ngiyabe ngifuna ukuthi wonke umuntu abe njengami kodwa iBhayibheli ungayifunda lapha kuRoma 15 ithi yona kepha thina esilamandla sifanele ukuthwala ubuthakathaka babangena manje verse 1 Romans 15 verse 1 siya ku3 singazithokozisi thina yilona lo kithi makathokozise umakhelwane kube kuhle aze akheke ngoba uKristu akazithokozisanga yena kepha kunjengokuba kulotshiwe ukuthi ukuthuka kwabathukayo kwehlela phezulu kwami so lapha iBhayibheli iyasitshela ukuthi
kumele ukuthi sinanzelele abanye abantu. Kwenye isikhathi siyaba lemhlangano ezimulini singavumelani olunye ulutho. But ukuthi asivumelana ukuthi siyazondana nombe siyizitha. Ukuthi omunye kazwisisanga into engikhulumileyo akuthi ukuthi sokuyimpi. Hayi. Akuthi uthulwa lami. Kufanele siyenelise ukuthi siphile ndawonye ngokuthandana, ngokuzwisisa, ngingafuni ukuthi ukuzithokozisa mina ukuthi lwana kavumelani lami ukuthi akangithandi. Sengidinga emulini sengisifoma kuba lama-click ngama-group ukuthi labana abavumelana lami yibo engihamba labo. Lwana hayi akumelanga kube njalo. IBhayibheli sithi kumele sithwalelane imithwalo singafuni ukuthi izithokozise thina. Let's appreciate omunye lomunye, sikwanisa ukubambana, kuthiwa unity in diversity ngesikhiwa. Ukubambana loba imbono yethu injani yahlukene. Siyabonga abafundisi ngile mzuzu emithathu kumbe emibili asiqedisene okunye esingakwenza. Okunye okulandelayo umfundisi ukuthi kakungabi khona ukuncintisana lokudonselana emulini. Base Filipi 2 ivesi ngelika 2 usiya kwelika 4 ngizabala ngokukhawuleza lapha. Ithona ke gcwalisani ukuthokoza kwami ngokuba la ngqondonye, libe lothando lunye, libe lenhliziyo nye lokuqonda kunye, lingenzi lutho ngokubangisana la ngokuziqenya, kodwa ngokuthobeka lichaye sengathi abanye bangcono kulani. Kakube yilo lalo angakhathaleli okwakhe yedwa, kodwa akakhathalele lokwabanye. Mbona niyazichasa? Ayasichasa mfundisi. Ayidinga ukutolikela. Okunye ke kuyini esingakutsho ngemzuzu emlutshwana? Siyabonga. Okunye yikusekelana. Sike safunda uGenesis chapter 11 la nxa abantu babesenza into engayisiyo. Kodwa nxa ukuthi basekelana into yabo kanjani? Yaphumelela. So emulini nxa umunye esenza ibusiness asimsekeleni. Nxa umunye ephambanisile kumbe ewile asimvuseni. Nxa umunye elimela asimbhanditsheni. Nxa umunye ephumelele asimsekeleni. Asisekeleneni, sikhulisane, siphakamisane, siphumelele ndawonye njengemuli. Singabile ma PhD mfundisi. Try pull him down. Udonselana phansi. Pull him or head down. Ngiyambona umunye umfanekiso abanye bezama ukugada esihlahleni. Lokho bedonsana omunye ngathi uyathi amdonse omunye ngathi uyathi amdonse. Bonke bagcina bengagadanga. Siyabonga olokugcina mfundisi. Olokugcina mfundisi ukukhulekelana. Haleluya. Singafunda ukukhulekelana emulini konke kuyahamba kuhle. Balaleli siyabonga imuli zethu kazibambane. Sibe munye. Amandla ethu akhona lapho. Ngilethemba lokuthi lawe uzaba ingxenye yalabo abaletha ukuthula emulini yakwenu, uwenze ukuthi kusebenzeke, sisebenze sindawonye. uNkulunkulu uzasibusisa asinike ukuphumelela. Olenzuzo ethe xaxa kancede abalenzuzo ephansi. Nxa sesikuhlanganise kwabandawonye, sasisenza lokhona kuthiwa yini mfundisi sihlanganele isinkwa. Inkazatho yasenza inkazatho sidlisinkwa sonke umuntu asuthi inkosi ibisisibusisa. Bakwethu siyabonga ukubana sibe lethuba sindawonye kakhulu kulesi sifundo salamhlanje. Ngithemba liphathisekile, asidibane njalo kuviki elizayo ngesikhathi esifananayo endaweni efanayo. Inkosi ilibusise, inkosi belani. Siyabonga.